Заучиқауы гарнизоны Тархондоны дартар кашын сагат ирыштойнак дуо сержанты Албегат Зелим амашланты Арсена Коттагма. Шлештkanак хаят кудрабара котафта майдам цхинвалы уарашей сыпарам гарнизоны фанаттой дуо офицеры Богдан Патык ама Антон Зайнуддинов. Баратқа қанжетіні хаштамгашката Коттаг бынтони нардамудиш. Офицер ташалдат тамшакух кушиштой уатсын удон раттой аккаг нахкорд. Шамита самырашт кайнафакаштышты амасын кайналфараштой уйтыхай. Асы уголовон Коттаг ахшанат банко шинкотта. Абун залчидар зырта яраштинадыл. Басатта коттой ражныхаш. Ажымчынса чиканы уйдартырлы ойы кудыйыл самайса арсахшой. Куджағын сафтамай дуала пуюсы бон удышты ношчын. Қақын жытата уыл ражынешті. Юнагов дишан катрич салдар хатты енхаш инардам ажылта. Жақта тыхайя кайзурын канын сафты. Штай авдишан фатарыш. Раштина да фадылныхаш дартыр сауы мақтарым нақушдарым амауынай хабар канзыштым. Жафтана жағын нақошсыны канына фала уйбарс. Абхарзинат самирай шой уйсын нем бала. Мама фанды хой, ама шуды тархоны лагдары. Ама атса хадван ахошин ганагдары. Ама сава юхатсадма моусы каштар правазуй. Шасарцын махалуй. Наирствено фасиядыстыр, доджима, коджима. Ма камдар саде ваяхам хабартама офицета да Сахирос на Федорович. На лапута чисто сатрысо Валох из Дорович. На синостыжи шо пысканагад сапутак на бошку тоже. На разжинат комаво.